День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Assalamu alaikum samimiyet qandaysiz? Bayramınız menen. Bayramınız menen ata. Жеңиш bayramınız menen. Bugün ruhsat berseniz, geçen günü Soroma Şaripoviç'ten medalini berip kettiler. Bugün emi Vladimir Vladimirovich Putin sizdi Ulu Ata mekendeki soğuştun жеңишинен 75 yıldığın ardalgan medali menen kutuktap atat. Silahınız tağıp koyayım. Ruhsat berseniz. День Победы, День Победы, День Победы. Bu bolsa payok sizge. Dünyada tek dağına, dünyada Казалось, И ночи Cennetten mi? горьких печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Oğlum Allah var. Rahmat, yazılık olsun o da. Sağ olun.